Bakunzi bo kumumba official turabashoboje. Tubaye ikaze mu biganiro byacu. Kuri uyu munsi wa none rero twanyarukiye mu nzuzi n'ibiyaga bya Afrika. Hari inyamaswa nini isa n'ituje ikunze kumara amasaha menshi yibereye mu mazi. Iyo uyitegereje bwa mbere ushobora kuyibona nk'inyamaswa itagira ikibazo. Ariko nyuma y'iyo sura ituje hihishe kimwe mu bihangange biteye ubwoba ku isi. Hippopotamus cyangwa se imvubu. Ni inyamaswa ishobora gupima toni zirenga 3. Ikiruka umuvuduko urenga ibirometero 30 ku isaha. Kandi ifite amenyo ashobora kurenga santimetero 50. Ni ukuvuga ni nk'ikiganza cy'umuntu kiringaniye inshuro 2. Nubwo iby'ubwatsi ni imwe mu nyamaswa ziteza impanuka nyinshi ku bantu muri Afrika. Uyu munsi tugiye kwinjira mu buzima ku mvubu, ahiba, uburyo ibaho, impamvu iteye ubwoba, n'uruhare rwayo rukomeye mu bidukikije. Ariko mbere ya byose reka tubanze dufate amasegonda 2 kuri utarakanda subscribe. Subscribe ni ubuntu, ni uburyo bwo kudutera imbere kugira ngo dukomeze tubagezeho byinshi byiza turi kumwe namwe. Reka dufate amasegonda 2. Urakoze cyane kuri ubaye umunyamuryango mushya. Rero kuri uyu munsi wa none tudatinze, murabizi urukundo rw'inyamaswa. Ni amahitamo yacu hano ku Mubumbe Official. Gumana natwe dukomeze tugutembereze mu biyaga, ibishyamba, amasenga n'amashyamba atandukanye. Rero kuri uyu munsi wa none tugiye kugaruka ku buzima bw'imvubu nk'uko twabibabwiraga. Imvubu iba mu nzuzi, ibiyaga n'ibishanga by'amazi meza muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ibihugu ikunze kubonekamo harimo Uganda, Tanzania, Kenya, Zambia. Ariko natwe hano iwacu mu Rwanda ntitwatanzwe. Mu Rwanda imvubu iboneka cyane mu Kagera National Park, cyane cyane mu biyaga bya Ihema. Nubwo imvubu isa n'ingurube nini yakuze, ariko ubushakashatsi bwerekana ko ifitanye isano ya hafi n'ifi yitwa baleine n'indi yitwa dolphin. Bivuga ko bisangiye sekuruza wabayeho mu miliyoni arenga imyaka 50 ishize. Bivugwa ko baleine na dolphin bisangiye sekuruza wabayeho mu myaka irenga miliyoni 50 z'imyaka ishize. Ibi bisobanura impamvu imvubu imara igihe kinini mu mazi kandi ifite uburyo bwihariye bwo guhumeka no kuvugana munsi y'amazi. Imvubu ni imwe mu nyamaswa nini z'inyamabere ku butaka. Imvubu igira uburemere bwa toni 1.5 kugeza kuri toni 4. Ikagira uburebure bwa metero 3.5 kugeza kuri metero 5. Uburebure ku bitugu igira metero 1 na santimetero 50, ngo ni metero 1.5. Hanyuma ikagira igihe cyo kubaho kingana n'imyaka 40 kugeza ku myaka 50. Ukubanga imvubu ishobora kumara imyaka hagati ya 40 n'imyaka 50. Uruhu rwayo ni runini kandi rukomeye, ariko rwumva izuba cyane, niyo mpamvu imara amasaha menshi mu mazi. Uruhu rwayo rusohora ibintu bitukura bifasha kururinda imirasire y'izuba n'indwara z'uruhu. Iyo imvubu ifunguye umunwa ushobora gufunguka cyane ku buryo yerekana amenyo maremare n'inkaka zikomeye zikoreshwa mu kwirwanaho no mu gihe cyo kurwana n'izindi nyamaswa. Ku manywa imvubu iba mu mazi kugira ngo ikonje kandi irinde uruhu rwayo. Nijoro isohoka ikajya kurisha. Ishobora kugenda ibirometero byinshi ishaka ubwatsi. Nubwo ifite umubiri munini cyane, irashobora kugenda vuba kandi mu buryo butunguranye. Imvubu ishobora kugaragara nk'ituje ariko irinda cyane agace kayo. Ishobora kugaba igitero itabanje kuburira. Iyiruka vuba cyane, ifite imbaraga zikomeye zo kuruma. Bitewe n'iyi myitwarire, ni imwe mu nyamaswa zishobora guteza impanuka zikomeye iyo umuntu ayegereye cyane. Imvubu y'ingore imara amezi agera ku 8 ihaka cyangwa ibwegetse. Akenshi byara akana kamwe kandi akenshi kavukira mu mazi. Nyina arinda cyane umwana wayo iyo yumvise ko hari icyamubangamiye. Ashobora guhita atera icyo ari cyo cyose cyegereye umwana. Nile crocodile cyangwa se ingona zo mu gace ka Nili, izi zikunda gusangira n'imvubu inzuzi nyinshi. Akenshi babana nta kibazo, ariko iyo habaye amakimbirane imvubu ishobora gukomeretsa cyane ingona. Abana b'imvubu bashobora guhigwa n'intare cyangwa n'ingona. Reka turebe uruhare rw'imvubu mu bidukikije. Imvubu ifasha gukwirakwiza intungamubiri, guteza imbere ubuzima bwo mu mazi,
gukora inzira zinyurwamo n'andi matungo ni ingenzi cyane mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Imvubu ihanganye n'ibibazo birimo kugabanuka kw'ahiba, guhiga mu buryo butemewe n'amakimbirane n'abantu. Imiryango nka World Wide Fund cyangwa se WWF ikomeje kuyirinda. Imvubu ntiyoga nk'inyamaswa zo mu mazi, igendera ku butaka bwo hasi bw'uruzi. Ishobora kuguma munsi y'amazi iminota myinshi. Uruhu rwayo rusohora ibintu birinda izuba, ifitanye isano ya hafi n'amafi manini nka za barene nk'uko twabibabwiraga. Imvubu ni inyamaswa ikomeye, ifite ubwenge bwo kurinda agace kayo n'umuryango wayo. Imvubu igaragara nk'ituje, ariko ifite imbaraga n'umujinya bituma bimwe mu butegetsi bukomeye bw'inzuzi ku mugabane wa Afurika. Niba wakunze iki cyegeranyo, kanda like, subscribe kandi usangiza abandi. Igitekerezo cyangwa inyunganizi wifuza ko indi nyamaswa twabagezaho, watwandikira muri comment cyangwa se ukatuvugisha kuri nimero yacu 0782802082. Waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, kaza ikimenyetso cyo guteranya 550 782802082. Ngende Kami, King of Kinyamaster. Reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu mateka. Ubuse nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye iriwe njya gutakabuza amafaranga. Uzushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 80 20 82 cyangwa se